Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayap mana kebegantan usaha bendingan na geng kotoa hadith ika 10 agwalu sa geng kotoa mga haditha di tanu di diskasan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala sa katayaskan yan. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhi an-nusakh hasanun sahih. Amalan yan miaka tite yakong ki ama idhar askanian so Jundub awata ijunada agusi ki ama i Abdurrahman askanian so Mu'adz awata ijabal miaswat wallahu ta'ala sikirana dua asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ittaqillaha haitsu ma kunt kana kan katigian so Allah subhanahu wa ta'ala sa api antuna amasa nagu api andaka mata tagu adarpa wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha nagu tundugu ngatigian sumarata amapiyah ka kepunasian atigian sumarata mana tigian agian utama piyah ay tundu ke sagian utama rata na kepunasian agian utua marata ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan nagu perangai ka so mga tao sa mapia parangai ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Yang uto katero Rasulullah sa kalak ngatiyan so Allah subhanahu wa ta'ala sa apian to na amasa nagbupi anda ka matatagwa darpa na ayamanan yan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na so Muslim na di mapupukas si puso yan uli na ginawa niyan agyang ko to kalak para tiya si Allah kalak si ko para ito Allah subhanahu wa ta'ala kalak sa agyang ko to siksa Allah subhanahu wa ta'ala sa apian to na adnapatan malagi do betada kapipiya ginawa anta akadi malagi do betada malbud anta ka margan ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala malagi do betada kapagawidakan anta kadi mangorep Allah subhanahu wa ta'ala nagugupiya anda ka matatagu darpa melagi do mataram bisa ka anta kadi melagi do siku dagangan ka uli na posto nga uli na sa ko sana ko sana darpa melagi do sa masjid anta kadi mangorep Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na mapapadala mereka ang kutuwa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala kanaba lagi do mga pada mga tao mangorip Allah kalimusiran wallah subhanahu wa ta'ala ay girakuan na ayabuwa kapapadal mukiran agyang kutuwa kalaksik wallah na igira sikiran sisira sa masjid uli na ayabuwa kapkili kira sa agyang kutuwa kalaksik wallah na igira kamamasaan siran mga tao mangorip Allah subhanahu wa ta'ala dito nakanabuhto titu kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala mangorip Allah kagyas wallah subhanahu wa ta'ala na apian to na adnoras nagwapian da kamatatagu adarpa na sa benar atiti kayang kanyan iti sabab kailangan mapadala mereka ambu agyang koto kalaksik wallah subhanahu wa ta'ala sa apian to na amasa nagwapian anda adarpa kamatatagu murif Allah na gingutok man agatero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tundugo nga tigen sumarata amapia maana tundugo nga tigen sumapia si kumarata amyang galubuk ka kepunasan natin sumarata ma'urif Allah mana igiram yang geluk merang geluk ka mana igiram yang geluk ka sa kadustan ina marata natun dugo atige nagyang kutuwa marata yang geluk ka mapia upa makakadustan si Allah na mapamaning ga arila si Allah subhanahu wa ta'ala matawag kaun ma'urif Allah upa makaanam yang geluk ka manamarata si kumangataw natun dugo ka mapia kapakain dulu na ma'urif Allah yang kutuwa yang gelibuk ka maratasi kumato sa kapamangani sa map uli na kapakang gelibuk sa mapya sa kasababan sa kada agyang kutu marata yang gelibuk ka mangorip Allah subhanahu wa ta'ala
Mana niyan? Na ira miya dusa ka si ko mga tao. Uri na si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na pamang niyang ka arila si ko mga tao nagusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man na katiro Rasulullah. Parangay nga tingin so mga tao sa parangay amapya na gina so kapakin dudulu na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na apiaan taon dun na manusia na kailangan nagyang kuto kapakin dulu na kaon sa mapia parangay. Uri na kaparangay nga kiran sa mapia parangay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikira ko na ay masakit sa ginawa mangurip Allah na ad na pagkatuo na Muslim. Uri na tao mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Si ibu mapi parangay uri na mapi kipikin dulu na ko sabad mga tao mangurip Allah. Ayap na pihak sasala ka urun sa ginawa na igilawad na ad na katuo na Muslim mangurip Allah. Tanto ko mapya ikipakin dulu na mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto ko mapya ikipakin dulu na si ko matagian na ginawa udi na sala kawataw na o pa makapagili nga agyang kutuwa kapakin dulu na yan kuluks yan pagarin yan uri na darudupa yan na tanto ko marata mangurip Allah. Na isinuto kapagintaw na balik taduto kapagintaw mangurip Allah. Masusurang uto kapagintaw. Kaso dapat bilang atawan ka muna na ayang ka diray nun mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kito naman mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tawa miya ka piyapi ka pakin dulu na si ko mga padataw. Babata balabaw ni kirakuan na si penggosala kawataw mga surang sa agama. Miya ka piyapi ni ka pakin dulu na na si ko tungan yan, si ko pagarin yan, si ko lulupay yan, si ko loks yan na marataw ni ka pakin dulu na mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip ng Allah. Isunod to kapagin taon na tanto na ko piya ka sisingaya kapagin taon mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanduan wag may Islam aya paganay pagkagdam ko kapiya nga ataw na so mga leadership ka mangurip ng Allah. Nagiduluks ka mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So garuduk ka so pagaring gusto mga tunganay nga mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito man salakaw aso agamatan wag may Islam. Na miya doon yan na mas malay balas agyang kutuwa kang gilabog ka sa mapya si ko mga tao manadasip ka adiso si ko sa lakawataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi duka sili ka kasusali ka nga si kutungan nga na duga balas yan balas katutungan balas kasili ka kasusali ka nga si ko sa lakaw ataw mangurip Allah na balas buas sadaka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan hadith agatiro na Rasulullah parangay ka tigihan sa mga tao sa mapya parangay. Sa dan yan di sa din pakang bida-bida sa mga tao mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ugi mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala na si kung mga pada hadith na aya mala parangay tanong sa mapya na sa mga tao mga desik tanong. Lagi do mga loks tanong mangurip ng Allah, mga pagarit tanong, mga tunganay tanong, mga darudu pa tanong mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kadidin ka paro jadi berua wagam Islam ubah ka mabali mapi parang isi ko salah kawataw na marata kay parang isi ko mga tawa mga didasig ka mangurip ng Allah kudim na mga rarani ka mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya kang buto bisa diyan ka pakuin ka niyo suara ko panita ko Allah subhanahu wa ta'ala kakuan tanong sa mga dawan nagyang kaya ubugan tanong sa bendingan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.